Hai menaze ting choma I zaiklum ya wang riamene na mai ka pekeu zikreuze kana ting kumta na zeng kai zemingeu hama mai ting chua kidere insa paulia gai radeli United States kadai gu President Donald Trump ne India manai Pakistan kadai mze tingmui tingba chimagze hrei saura hangena ngo kampau dele zaka chudele chipoli gumze countries kana hrei saura hange hazo gaili zaka chudele zai hrei saura hange countries kana hazo galu bchangge Pakistan kadai mene ceasefire gu agreement ze tepang ze India ramge ngi gut ka kadai dele zaka chudele zai India manai Pakistan kadai me hrei saura hange agreement ceasefire te lu bchangge Chat kang mati magze Jammu and Kashmir Srinagar ge Pakistan kadai mena bom kadi kadi beto gai beze pokpet buko se ka kadai delei ze Jammu and Kashmir gu Chief Minister Omar Abdullah ne ex gero gai delei zane international borders Jammu and Kashmir RS pura sectors ge tati bekam mai ge border security force BSF spy pe mina hanket sub inspector Mohammed Imtiaz chaidi lei zaka chaudeli Pakistan kadai mena ceasefire agreement tepang ze Gimi kapze bom kadi kadi bremato guze pokpet begine chirune magze mina hangsna medu ka hazamdele zedu ka chedele za aize India manai Pakistan kadai me kagge ceasefire hrei saur hange hazoze kamkeu ga lube change ne leize sali za India manai Pakistan kadai megu Directors General of Military Operation DGMOS me kagge ngo mpauze ceasefire agreement te hange hazoga lube chang zane United States kadai go President pe Donald Trump ne India manai Pakistan kadai me ceasefire tur hange zodle ize rang baga lubchangge Pakistan kadai go Prime Minister Shehbaz Sharif ne Pakistan mena India me zahreize ngamlu dele ize rang baga indile ize kachudle ize India manai Pakistan kadai me kaga ceasefire te uze hrei saura hange ze teti be kamai gi chat mingyugene seuze kamkeu gaidle kagane chipo changne Pakistan kadai mena India manai Pakistan kadai mena ceasefire agreement te lubze te pangdai ze hreize India ramge te gut ka kadai lei zaka chudle chipauzi gene India manai Pakistan ma kaga ceasefire agreement bam ze Pakistan mena te pangdai indi bzigene dagum ze wangchang dai gumi ze chimadle achelus du peting za sia mpia magze na kaluya la lei ze du ka chudle za India ram spy me reini limbung te lu ze Pakistan kadai ge bom to ga hanga good maram lei ne ze I ne ze ka hre bga ze panui ki me wangchang dai dele ze air marshal AK Barti ne rang bagai dele zanete ti be kamai ge press briefing bamhige India Ramgo Director General Military Operation DGMO Lieutenant General Rajiv Gai ne saze India mena Pakistan kadege hrenil bung teluze gudze Pakistan spy me bam ge zene hanam changna spy me bam ge air strike te begine hanam kya spy me mina hai pere me cyber na magza Pakistan kadegu spy gim sing me du mina hang him roze minge magna hang hadaire chaile ze du ka chudli zane India Ramgo Prime Minister Narendra Modi ne saza Pakistan kadege India mena Operation Sindur tebza loidi briadle zaka chudle achelus du Pakistan kadai mena ceasefire agreement te pangze India ramge gimi chi kapgule designa India me mikone magze bamra maglei zaka chudle Pakistan kadai mena gimi chi kapgudina India mena kakpedaize kadibe bom remato gukule zaka chuli za India ramgo Prime Minister Narendra Modi ne United States kadai go Vice President pe ZD Vance India manai Pakistan kadai me kaga ceasefire te rahange ngo kampo bihiga United States kadai go Vice President ZD Vance so ga rangai za Pakistan में इंडिया में जे इंगी दिना इंडिया में kakpet kakadai ba Pakistan में पेरे के सियाका संगुले जे रंगाइले जे गवर्नमेंट ने जनाइन तकमाइ के साली Zaine chuna tinge India manai Pakistan kadai me kaga kakle bzigene North East State Assam ga government ne Assam ge ne lesi na marame ke chining ching pui pe rohangge halaba bam ka cham cham ta team ramza ka hre bige ngar hangge helpline number 24/7 let kai zela muile momaglei design edu ngar hangge ka hre ben chuige ze Assam bawan New Delhi ge du wangdau di lei ze du ka cheudele 24/7 helpline number Assam ga government ne ka hre bige pizening ting Hangela cabin numbers 9874 355 305 I po be number 89205 70507 I po be number ge halak daudi le zaka chudli
Za India manai Pakistan में कागे कहरई बिजी गने नगा स्टूडेंट फेडरेशन NSF ने नगलैंड गने लेसी नाम रमे नॉर्थन इंडिया के बबम चमचम में लेसी के रहंगे ते टीम रम जे क्लोज एपिजनिंग थिंग यूजे नॉर्थन इंडिया गने नगलैंड के ngong gai रहंगे नगलैंड के गवर्नमेंट जे रंगाई दले जे का चौदले NSF मनाई लेसी नाम में बबो चमचम नगलैंड गने नगलैंड को चीफ सेक्रेटरी सोगा पोगाई जे नॉर्थन इंडिया के चुना थिंगे नगलैंड गने लेसी के रहंगे ते टीम रमे हरेउजे लाले जे का चौदले इंदाइते बिबने लो डिजाइना ने लिमिट सोबम एयरपोर्ट रमजे नमजे कमतोन दी बिजेगने Zaneting kumtang na zang kaji kat kumge Assam Rifles spy mgogari gopige kakzaw bepewzai National Investigation Agency NIA mena peting kati mena nim rahangya pewz bam bepewza Manipur gina nim dleiza police mena nznain tangmai ge salai po pewzeng kim go hanam kya spy People's Liberation Army PLA kolai peting kum kaji snapzi sagol sim sana Thomba Singh zai po pewdu za peting kati mena NIA mena nim rahangya pewz bam kolai zeka chewdlei People's Liberation Army PLA kim hanam kyang na spy mena tingkum chang na jang kaji ket kum ya Assam Rifles spy mgu gari go bigina Assam Rifles spy me mina hangming me chai di delay Zene Northeast State Assam ge Forum for Hills Autonomous State Movement FHA SM bonen chonai pekyu zikruzik chum dammai ge anchat ka kaije madai Karbi Anglong banai Dimhaso district ge bantu rahangge kamkyu gaibize saudai delei zaka chudlei nakatinge India manai Pakistan ma kage kakle bizigene Zai Manipur ge kakleb lamgene Manipur Legislative Assembly gene kuki zom go MLS mena disi ibete rahangge Civil Social Organization CSOS meza wongra ba ka pekyu hazikrosis kui mai design ngom pogule izaka chudlei chige kuki zom go MLS mina hang skui me wongo zene kuki zom go CSOS ka cham wongule izaka chudlei pe bam ja kangpokpi district headquarters gene wongra ba ka pekyu hazikrosis kui mai ge Zane Manipur ge security forces spy minute di benset kang kaije madai lungge Manipur state luige nam kya spy mramze nim rahangge pe bigine babam ka cham gene nset kang kaije madai lungge ne nam kya spy memina hang kreuze ka chum babaw ka cham maze nimlei je police menen znai ntakmai ge sali Zaichuna tinge Pakistan manai India ma kaga hrei te bizigene India ramga government ne man ting rahangge rangai be alert migo mobile phone ge ndagum je wangra me be kate gai radlei nango mobile phone lu ped zaina setting ge good zaina safety and emergency magna emergency alert pe ralei che pe do zaina wireless emergency alert ge nimai ralei che nimai de zaina alert go option le na te la gulei poram le ne za activate to za on to kam mai ralei je ka chudlei chi on to ga mai de zaina government ne man ting rahangge ka hrebe dogulei za rangai de zaina migo mobile phone ge wangulei aiza Android users melei na hangelei Zai hazai ne dui piaze hreiteu zebambe Russia manai Ukraine mze hreize teun saura hangen znai takmai ge United States kadego president pe Donald Trump ne rangai delei zakachudeli Aigena na mai kapekeu zikreuze kana tingkum chana jang kaije mingeu hamamai tingchua kedere insa paulia bza loigai radlei pegai za inkingai ni melei ne je todlei hai menaje klum